ang ani ungui jotoni ungui ang sini panelist rokni thanio কয়েকটা ani sungmung tongnai kadi singa borokno kisa khanai nalaino in general tini din rogo जों दिनै तिप्रासा ससाइटि रोगो जों नायनानै थांखा हांखो ओके जारा प्राइभेट स्कुल इंग्लिश मीडियम स्कुल हाई राय फरिनाय रकनि बिसिङो somehow kaisa nini career no tuyui kisa one sup lai mane chel lai mane buchi lai mane level tong phano যারা গভর্নমেন্ট বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুল ni যারা কাসাসাই ফাইনাই রক সিনে কামি আমসাইনে সিনে তিপ্রাসা রক বিসিঙ্গ career no tuyui আবহাই কাহাম কোনো ওয়ান সুকজাক একচুয়ালি বরক রকনি বা স্টুডেন্ট রকনি সংখ্যা বেলাইনো কম খেসিনি সোসাইটি নুকজাগো যে কিনা পরি উই দङ জাস্ট বুই পরি দङ आंबो পরি दङ বুই इंग्लिश অনার্স নাখা ওকে आंबो इंग्लिश অনার্স নাখা অমুক ফন অমুক অনার্স নাখা आंबो অমুক অনার্স নাখা ওকে পরিলাই দখা অবনি পরে তামো tabuk jang puri dङ অবনি পরে তামো আবহাই এমন কোনো kaham tamnai one sukjak properly one sukjak candidate rok ba student rok ni songkha belai no kom khenugo aboni bisingo jara chini tiprasa rok ni bisingo to rang puisa tamnai rang puisa chugya bigra khangra ba hainang kobangma jar karone sini sorkari school ba sorkari college job puri tongnai sini tiprasa jara rang puisa abosok suk thaya student rok ni bagai sini panelist rok ni thanio tamo bobahai ok kacharmung tongnai career no tuyui sabo respond khana mu chungnai pila okay ata nang unmute khaina kara dikisa response khaina tin takung masa bahakin sing manioro je bo bangla medium ni pore mani nge tabok bo competition exam do government job man bang try kai okay tai sabo respond khaina mu chungnai ani o sungmung no sorry ang ti nungmam si okay basically ang bangla medium ni pore phai do oke bangla medium ni jokhon nang ang MBBS join khlai kha u jorawo ani kwbangma problem lengkha koi kok sound thanglangkhe ani logerok jara english medium ni pore phainai bo je manino 1 ghonta bai pore u manino busiwan ni bangai u manino maun bangai ang 7 ghonta ma pore ani logerok jokhon sande tongthok tonglai ye movie nailai tongai ye u jorawo angkhe asok pore ma teman namla ang siu ani capacity busuk ang tabok bu mane ingraji wo mas hinai ingraji be mas hainai mas hanai ke ang tabok bu busuk pharia buno tayarok ung kwang ma jaga wo nga han bangin bangla medium ni pore thangla ha ke je nang mane bebe payang nai otoba bini se je propa tola tongnai omuti kuno kok kri kuno wasok jang nai kre an tabung nai nei langka ani boyos ni hoite ani otoba kwbangma srai rok bu nai langke kwbangma tini successful je officer ni tongnai otoba tripura wo kaha teacher fan hondi kaha engineer fan hondi kaha doctor fan hondi u kwbangma bank officer tongnai hondi borok ki joto english medium mang de pore thangba haya borok bu bangla medium bai ni pore thangba hapana ini ni jugong ke bangla medium por langkin nang mung samaya ke nang wasogani bataya ani kwbangman salai tongu borok bangla medium ni phayo borok snai brilliant borok ansai kerengkuk ang mane gosinawo ke nang bangla bai pore phane u ingraji jaga wo ke nang kisa kwbang lebar maklai asukse to mane homle medium tole kaisani ni nane bangla hondi ingraji hondi botole kaisa ni medium si kintu nang wasogani rengmani nini je tabuk tuma hosne mitong haragmani nang mani no busi mani bo tole medium yable bo nang ko wanji bai sawi bu mitong maragma kok sa wanji bai sai bu buzogo busi bu ingraji bai sai bu busi nai mitong maragma hindi bai sai bu ha nang je busi mano nang
इंराजी बै सैमा सियान थांलांखे नों प्रब्लेम बुंनाय नों कवांजि बै काहाके सैमा कुंनाय अमति हे इंमांग हानि बांगि नों एक्सट्रा के नों लेबार मारो ओके आं ताबक जतनो न हाके न सावन मुसुगु नों कवांजि बै पोरेलाहा कवांजि मीडियम बै पोरेलाहा के जेन नों माने बैनिसाय केसे मां नों तंनाय अमति हे कुनो कक्रै नों कवांजि बै पोरे फानो नों बैनिसाय कप्लाय बैनिसाय काहां मावो हापनो बनि बांगिनि कयेकटा जागाव हंखे किसा गोबां माने परिश्रम मा खालायकुंनाय तमाने हमले बै जे इंराजी निनि लास्ट 10 बছरै सोलों फाइमानि गोबां मान नों शब्द सिया खानाय vocabulary क्रिएनाय बाहायके सियान स्टाइल बनो नों सिया खानाय हानि बांगिनो नों किसा गोबांखे मेहनत मा खालायो ओके हानि बांगिनो आं सावानि मुसुगु अगेन एंड अगेन गोबां मास दिनै सक्सेसफुल बरक माने कवांजि बाय फराय फायनायबो बांला मिडियामनि फराय फायनायबो सक्सेसफुल होननाय दङ इंराजियाव फरायवै गोबां मा बरक सक्सेस एंयाबो दङ हानि बांगिनो लैंग्वेज नो अंके नों अमुति हेखे आसे कतर मानेखे ता नायदि बनो तावा सकदि तबे नों किसा एक्स्ट्रा सामो मा खालायले दं के ताबो आसुक जराखे नवा सक बाथा खासिनाया सजो निनि किसा Okay. Ani osumung no tai ke bo panelist respond khaide mu chungai de tong. Paman sama sogo I mean also language to language nang je just language kung palang asol jenis sangke na tama nang busiwan na po si asol ba nang English medium yan apor ya kana you can be successful. Tapo because internet are very cheap. I don't see the certain amount. I don't see the certain amount. So I don't think this is going to be a major problem. Sine Dr. Biswaranjan Anio koirison nang bobo haike kok kesana ni musung agaro tak sa sana ni musung mane ang jeta samani ba sungmani aboni osung ni answer hisaba nini live mano jeri naika hingke nini career nini poriman nini schooling nini college or nini journey no nai naika hingke no actually anio je sungmani aboni answer माने मानै थांनो हायके नां मावान सुबो हायफनो जों अबनो निनि खुक्लिनो वाइसा खनाय नायनाय कारण नों एज ए गामि बिसिंनि खायसे स्कुलनि परिवै फायमोन एक माने नों एज ए ड्रप आउट स्टुडेन्ट একটা जराव नों तंमानि आरो नि हुइते नों बखाथियावै बखाबायावै बखाकराखौ बिसिं आगु क्यागुते नों दिनैनि दिनो टाटा इन्स्टिट्यूट खायसे रेपुटेड इन्स्टिट्यूट नि फरसा एसिस्टेंट प्रोफेसर दा नों जार्मान हाई कान्ट्री नि पीएचडी कमप्लीट खालाय फाइमानो हुनखे गोबां मानसिनि गामि आमसे दिनैनि दिनाव परिवै तंनाय सरकारि स्कुल सरकारि कलेज बरकनिबो बखाथि थाय गैना हिनो खाख्लाया हाबनो जोंबो निन खुक्ति फालिके जा खरायना Abuk to ang university of Tata Institute of Social Science Mumbai see there ang to tabo almost 10 years ang teaching kaya alasi teaching kaya mani basing to ani je ang different types of students ang there are some students who comes from a Tata Institute is one of the good and one of the recognized university in social science. Binibagai buruk kanga paye. So, but however, there are students kabangma background hoite ke paye, different background. Like for example, among the student tongo elite student, student from like Delhi, students from Mumbai, birat ganang student, dia ganang parents ni student. Among the student butongo, iro paye SCU tongo SCU sa akhonai akhwezat satra arake butong, bujen student. But among the student butongo siniro 2-3 pairs clothes karizar ke butong sini iro students,
talk pulnai, talk puljanai, talk bondo kari jaga sini deyo student tong. So, tarmane students English ni medium ni convent school, hi-fi like DPS, Delhi Public School, but like international schools, when you speak to them, boni English hi-fi rakitong. Among the student, specific Maharashtra ni, jara bok boni je Hindi medium ni payo, eba Marathi medium ni paine tong. Because I'm giving an example of my own university. Taniba, the question is, jara student Bengali medium student porinero, bok agoi thamane thamaya. Possibly question tabo. Is okay. Tamane, ang live example, ani just student ni example ang nono sai kanaranai. Bokze Marathi medium ni payo when they join in the first semester. I have seen it. I have trained them. I'm going to training kaisa. So I'm proud to say right now, because Kangma student araki payo. Kuno English maya very minimum English play, minimum English, just conversation kaimadro. Bok idu paye sini class asugo jakon the semester 1 pini class asuk pini sungje teaching kaimani half of the time bok buzia. I was an SS teacher, sungbu responsibility lao, bono upgrade kaini bagay. First semester ni jimin sung bono nai kulo, bono language improve kaini bagay. By the end of the fourth semester, fourth semester by the end of the fourth semester, je ang satro je first semester je nungnai English thaisa maya, ekdom confident kari English kok sani, she satro rock by the end of the fourth semester, birat mane boni of course just Dr. Biplov samani jamin kok khaye, je dayo burok 2 ghanta poriyo, si dayo imud jamin satro 4 ghanta 6 ghanta pori mani ang nungsa, ani satro pocket dictionary rock bontoke laitong taniba bok be baksa khaye o English mane taniba it's an English medium university to the fact that you have decided nang angin jimin siyo university ang pori halai English medium, the fact that you have taken admission in that particular university tarmane nang any challenges fighter any difficulties fighter nang be jamaki nang serungai, ani satro kaisa kani experience bono share kai khanaro first time bok jodi gero hapini sakang, jokhon the gero nohala je yakung yakli pho boni yakung kli yakli kaisa kani hala karabo, the fact that Tata Institute of admission maha mane se bok emon je ki tong thuoi, kaisa kani like makara baro kani saudan ai ki sai khanaro, le bok idu phai pini bok phai pai halai emon je difficult ki bok soli, but by the end bok successful ong ang example sai khanaro ani kaisa student abo Columbia University pori bo bokha tama khai bokha like cha phalu boni para bo ekjon cha phalu halen just from the small shops tong tipile boni I okay like bo cha phalai phali na bokha bono support khaiyo eme khaini bago, then tarpore bo NGO rok job maha 1-2 bosor khaiye, but again jin bini derivation tong bo Columbia pori na no botabo Columbia University ara kaisa MA khaido tarpore botabo PhD khaine tong, so then je buruk English thaisa se maya mane je buruk government school mane slum areas ni phayo bo kaisa ekjon slum area ni phayo jara shohor nungya rok mane agotlo thapon nang no gira tongle rok, mane bono hala hinu jara Mumbai Delhi ni buro hala bono slum area tongle rok buro hinar ke ala buro kaisa Pune ni slum area ni buro slum area in Sarai, but kaisa determine tongo laibo emon je ongai hinai si buro ke dabo Columbia University, so then it's possible jodi nize jodi determination tong hala, it's not like a rocket launcher, that is impossible for many, it's possible. Like so nang jodi Bengali medium phai thampo, so it's not only those who study English medium they are successful, okay, nang je medium thampo tabuk to Tripura University English purung and I have seen many Bengali medium students bok Tripura University for ye tabuk they speak very good English, and many of them those who are teaching in and like assistant professor in degree colleges, bok jotho banglo do English no pori family ya kangma bok banglo do pori phaioi
tabo kangma bok teaching khayo jarkam jar kangma TCS officer of ongai bangla deni policy bok tabo English roi same English by exam roi bok successful only family ko no tar mane even though you studied nang jodi nini para bisingo in bangla medium pori phai ko there is a possibility no successful only money you know so you can actually be I mean it all depends nang busuk jorati nang hard work khaini nang tiari to nang jodi hard work khaini nang raji tong halai so don't blame only finance you know finance is just a small part of your career of course finance very important you know finance important halai nang nini parents ni support nang nini society ni support nang community ni support nang but the most important is it's you nang say important nije ni important nang jodi nini nang determine tong hialai anything that you want to pursue in your career it's possible of course with no offense to any language okay English is a determining factor right now because it's if you go to Germany you don't need to learn English in Germany because the country is you know boni desa bok German kok sao boni desa bok German by German kok nang bok bibina chakri khaini bagai bibina job khaini bagai like German English hani nangya pani ba chung emon chung deso je chini jotho career building khaini nang halai chung kaisa English kok serni nang so nang bangla kok missing mamani be ongnya tamane nang English serni anyhow chesta khaidi so you can learn any language you know learning language is a skill nang jodi as much as language that you learn you know it widen your scope in your career nang jodi bangla ba serngdi you know nang sujug mahalai nang English serngdi sujug manai halai nang kok guru aro smart like ar kok guru serngni chesta khaidi you know if you want to and other languages as well even foreign language like French German je sujug man language ni kuno language ni against down you know so the idea is to be I mean English is now became as a deciding factor for you to get better jobs in any company NGOs minimum English serni chesta khaidi kam khe okay hambai sine Dr. Biswaranjan ani o singmungo sine sister hamari bobahai sanani muchung sasak sanani muchung jotono mane angge khawa sakto mane bobai solai malai kheno salai jaha ba asat sajak nai to mung sakare haipano je sandhya ramdebor ma je proshno khai mane boni direct answer rosinaita question kha je bengali medium ni normal graduation khai toma competitive exam government job manai ke tai singpron ni guest job je salang mane nang TPSC roma mane nang officer ba ngmao banking ni job roma ke kabang ma option tongbo bengali medium ni bo ke boto tongbo no haipano जों तो सारा जीवन जों तो स्टूडेंट सरंगै सिमा तंगनाय के निजेनो माने शुधु बेंगली ओ रेस्ट्रिक्ट के तंगया के पानो अंग जदि मो संगला हांके इंग्लिश ब खाइदि के ताबो तो जो तो नियागो न फोन तंगो के जों ताबो लैंग्वेज सरंगानि मो संगला हांके कारण कबैनो माने इंग्लिश सरंगमानि गोबां मा बेनिफिट तंगो लाइफ ग्लोबली इंग्लिश न गोबां बुसि बाइको गोबा profit tonggo ta bono serang hanke ke tabu yago no phone tonggo nang jodi English pa no mostly content nang use khaida hanke bo bai bo language ko ma strong angai thang so I guess ang English medium por pa no ba ko borok no sao bai re thang la hanke bangla ma sao ke English to kacha no tong man school life ke jokhon theke o English ni movies rock serial rock naya ni sengla ha Marvel movies ke afro ni sini table sin spoken language hawi thangata ke o social media no ba o je mass media bono use khaiba sin language no kabang ma improve khaima ke jodi o sandhya ramdebor mamu songa hangke boboni English language no bo strong khaima to mani human be nang je kono competitive exam asokha na English ni kaisa paper uttor maro ke aro jaga bobini sai isa apply in the thangma o ingraji kaha ke mala ha asok no
Okay. Hambai sini sister Hamarino. Okay, omo to tangka kaisa sungmung. Jeng sini candidate dong bekak tangnai. Abun slice sekang ang joto ni inggi norok joto panelist rok ni thani. Tai kisa ang obos sina ni mucung nai. Tini ni dina to podre pod kurs ni mana porijak na dig podre pod kurs hai rai ketal at inggi ni tongo. Tini ni dino latest tamo ketal courses rok sini serai rok ni bagai tong bo course bo exam ni ulo mana 10th ni ulo tamo nini courses tong ketal 12 ni ulo tamo tong graduation ni ulo tamo tong bobo hai abo rok no tu sini student rok no bobo hai ke mana norok information ranani musung sini panelist rok thanibo tabok sojong samani kop samung nangmani ingke oro ang hake add klein musugu nini first level angka 10th ingke 10th pai mani ulo most of the nini ji mamani মানে technical level ni program mao অথবা skill oriented program mao tabok jemon government of India ni under national skill mission ni through te kwangma skill boro class 10 ni ulo ro অথবা nang মানে diploma program like diploma lab technician diploma in pharmacist omuti he kabang mana 10 ni pore nang khlaimao jeta ITI phan homawo omuti hai nini particular topic o nang mana technical skill borok roiro okay aro hingke tama problem mane tama kaha hingke nang 10 pore woi te 2-3 bosor pore lahke nang immediately job mawani kaisa scope ung thang কিন্তু us job rocks nai tola level ni program যেমন নং হসপিটাল নি ওয়ার্ড বয় engmawo nang মানে ECG technician engmawo amoti heke kwangma jagao grassroots level ni worker nang engmawo hingke tabo nang jodi 12 paila hangke 12 pai jekono jaga khlaila hangke nini scope te kisa bangi thanga nini 12 pai nini diploma program 2 bosor ni bangi khlaifana u 10 pai nang je 3 bosor ni diploma khlaiman sai weightage bangi thanga hingke aro bu nang kwangma jagao nang mane khlaima technical non technical jara science background tabok maths background rok ole nang kwangma nini ITI hundi nini nursing hundi nini engineer doctor omote pirjak thang nini commerce LLB ni bangi nang khaima hingke tabok 10 12 ni ulo no kwangma language course butong tabok jemon bisoron jum thalangmani haike nini not only Indian language tabok jehetu India as a global hub ngai tongmani ba nini nene foreign language Mandarin Japanese French Germany omti hai kwangma foreign language bunung certificate level hoite srengmao okay India service sector o sonai kaha khlai tong okay kwangma service sector jeta tong nini hospitality tourism nini air hostess ngani nini tabok call center job khlaiani omti kwangma sector bu nang opening tong okay omti rok ni bisingo nang thu profession ni ne kaisa mane taktama songkhamung advantage tong disadvantage tong omte ke bunung nai ma engke nini art and culture sector thangla ka nini painting tongu nini drama khlaijang nai tongu nini dance tongu nini bharatnatyam ni program tongu omte ke kabangma program tong phi engke nang tabok yoga emerging branch ngai tongu dotno yoga mang na khlai lai ayurveda hindu khalai engke yoga kaisa field tongu jekhane nang class 12 ni ulok kabangma degree khlai ma engke hakene nini kwangma area bagjak tongo hapan depend khlaiye nini nang tama musu jemon sound engineering tongo nang music ko interest tongo hangke omote kwangma tongo design tabok nini National Institute of Design rok tongo nini FDDI tongo tabok FDDI mane footwear design omote institute tongo National Design Institute tongo omote hai kwangma jagao kwangma doroner program tongo class 12 ni ulo ke scope bange thanga inge graduation ni ulo bomote ikine scope bange thanga nang simple graduate khlaila anke nang je kono competition exam acha ni class 12 ni ulo nang অথবা 10 ni ulo nang army hai jaga tabok jemon অগ্নিবীর scheme phaimani boti rogo bu nang participate khlaima unfortunately chini borok rok asak army rogo
हाई रैंक ऑफिसर करे तमाने हमलो जों आर्मी नो एज ए माने प्रोफेशन हिसाबै जों नायाखो ओके अग्निवीर कैसा स्कीम दंगो नों जिता माने हांखे ताबुक निचिमिन नों माने पार्सिउ खायने इके नों लॉन्ग टर्म नों ऑफिसर रैंक रकमावो इके ताबुक तै तमासे साखामो अमति इखेनो जों गोबांमा जागावो क्लास 12 पाइलो के नों माने ग्रेजुएशन पाइलांके नों गोबांमा कम्पिटिशन एग्जाम पार्टिसिपेट खायमावो नों मास्टर खायमावो नों मास्टर पाइला हा मास्टर नि जराव नेट रमाव अमते के गोबां नों पिसारजाक थांमावो ओके नों फोकस मा खायने एक्जेक्टली नों तमा मुसु ओके आं कोला हेल्थ सेक्टर दंगो ओके हेल्थ सेक्टर नि गोबां मा माने जुदि निरक आनो सोंनाय ओके स्पेसिफिकली सोंमावो ताबुक जोंनि रायमन दं इंजिनियरिंग सेक्टर नि बो इंजिनियरिंग सेक्टर नि गोबां मा निरक नो साख्लाय मावो अमते के जों स्पेसिफिकली डिस्कस खायने के डिस्कस खायमावो आनि के आसक न साजाकनाय निनि डिफरेंट बाहिके जों नायनाय बनो आंखे टेक्निकल नो सासे निखा ओके अंके ओ टॉपिक बा आने ओ क्वेरीसो ताई के बो सिने पैनलिस्ट रखने बिसिंगो ताकिसा माने इनफॉरमेशन रनानि मुसुंगो के बोते देता आंखे टेक्निकल नो सासे निखा क्लास 10 नि परे इनखे न दरो डिप्लोमा ओ जों थांमावो डिप्लोमा थांना कारो 3 बोसोरनि डिप्लोमा इनखे परे नों गवर्नमेंट जॉब्स पे नाम जेमन जूनियर इंजीनियर होते हैं जा टेक्निकल वो था के আর ধরো নিপন পরে হায়ার স্টাডিজ খাইনি নিনর 12 ব্যাকগ্রাউন্ড করিনি মাধ্যমিক পাইবে 10 পাইবে নিয়ে ডিপ্লোমা হালা কেপন পরে ডাইরেক্ট ল্যাটারাল এন্ট্রি কে গেছে তাও বন গ্রাজুয়েশন বিটেক ও ন ল্যাটারাল এন্ট্রি সেকেন্ড ইয়ার থাঙ্গै জয়েন খাইমो ओके विदाउट 12 रय पानो बीटेक कंप्लीट खाइमो के बीटेक खाइमन परे इनके तुनु गोबां अपॉर्चुनिटीज फाइला हन टेक्निकली एमो द त्रिपुरा वो तंग इनके जूनियर इंजीनियर काइन फिमा खा और हायर स्टडीज थाम इनके नपुन परे इनके एमटेक ऑप्ट खाइमो खा टीसीएस रो फिमा के बन परे त्रिपुरा इंजीनियरिंग सर्विस रोकनी तंपियो के नंग आईएस रोकनो आईपीएस एग्जाम्स रोकत्र नो नंग अटेम्प्ट खाइमा मास्टर डिग्री दरो न खाइन थांना के न देयर आर टू वेज दरो नंग नेने ग्रेजुएशन सो नंग जो गेट रोला हा के गेट सिक्योर खाइला हा के डायरेक्ट कहा इंस्टीट्यूट नंग विथ स्कॉलरशिप माउ আর ধরুন পরে গেট মালিয়া বা গেট রলিয়া ওকে পরে পরে still you want to continue for masters okay na তোমার হমালি ইনস্টিটিউট র কোন ফ্যাকাল্টি র প্রজেক্টস তো প্রজেক্টস নি থ্রু থেকে ভাবি মাস্টার ডিগ্রি খাই কারণ sometimes without gate মাই পাই উনকে গো উইথ স্কলারশিপ না ওকে পরে মাস্টার ডিগ্রি মা হ্যাঁ ওকে পরে নেক্সট অর ধরে PhD kind thang hanka PhD generally GET is not mandatory tabo happen na so to tong hanka to scholarship mana ar hai hanka project mitro take thang pima ho kapon pata hai ke PhD complete kar pima ho ke master degree complete kar pare ke opportunities te sa bang PhD kala ke te sa bang na PhD ne pore doro na postdoc hai na post doc hai pima ho और हाई अंके फैकल्टी पोजीशन चूज करने के लिए में खाती होता है टेक्निकल उनको होता है अपॉर्चुनिटीज ओके ताई के बो सिने पैनलिस्ट रखने बिसिंगो ओ इशू ओ तक्सा इनफॉरमेशन नाम चुंगनाय अब हाइके बोते ताऊ आं सानाय दासुजो ओके Tabuk the new education policy. It's an NEP in a one. See, NEP kaisa for just sing kaisa NEP ni course, bachelor course, tabuk BSW, and it's in this year first semester sing tabuk segna. Shuru kaina in university. Algo jengki gradually Jotho University India. I'm not sure about IIT. IIT ni to boni kisa difference tong mane boni curriculum. Like Jotho kaisa
4 years only thanai bachelor degree. Gradually, almost, of course, choice to 3 years kai degree in kani bagai, but I feel it is expected any pini mote jotho degree jotho bachelor bo 4 years only. Tarpore je borok high marks manai but thesis khai manai, MA with thesis, honors with thesis exactly. Tarpore MA 1 year. So things will be changing. So many of jotho je kama students rok ja nai tongnai class 12 49 10 porne rok bo mano gamki khanagai nini career plan khaidi aniba bachelor degree 4 years, master degree 1 years. Okay. So there was one question from Pahar. After class 12, what should I choose? I'm from an arts stream. So what should I choose? That we cannot tell you what you should choose. Okay, but we can give you options. We can tell you as an elder person than you. We can tell you what are the different opportunities down. By the different opportunities down, by the option down. Some saman no. Tarpore nang humanities nang the arts ni pore nang jodi pori thalai. Tarpore nini college eba university tabo integrated course ni butong. If you go to Hyderabad University, so BA integrated, BA MA integrated, like tabung ni je any before NEP 3 years plus 2 years arkitong. Tata Institute integrated BA MA. Nung jodi nije khaini musu halai bono khaimano, no integrated course. Tarpore nung jodi integrated course khaya and nung honors degree bu khaimano. If you look at the before NEP 3 years honors degree khaimano, then tarpore nung je subject bu khaimano, whatever subject that you're interested, you do it, but do it best. Whatever you're doing it, do it best, no matter whether you are engineers, doctors, or any subject in social science. Don't worry. So don't think that, even when social science, when economics is the best, English is the best, we look always like this. Then if you're studying an engineer, then the engineer student guy also thinks that he's the best than the humanities students, the students. All the students from arts also think that he is incapable than that student who's studying in science. Okay, so bahaya, omahaya, world had changed, so we also have to change. So now it's an area of internet, it's an area of globalization. So we also have to think. We also need to have the most sophisticated knowledge like the others. Okay, so we also have to, while we evolve ourselves, we also need to be rooted in our own field or in our own cultures or in our own history. Just subject pori di bachelor khai paye. Tarpore nung social science ni, you don't need to study only specific subject like political science, sociology, economics, arke poinnya. One can study multidiscipline itself. Like for example, BSW in my university that we are going to have. Kuno nini kuno specific subject nangya, kuno political science, sociology, arke nangya. Even if you are a science student, also can come and study bachelor BSW. So like we have a student, we in MSW, half of the students, senior student, engineer student tong ainero. Tarpore bo MA social work khai pai buzinki. Tarpore nung jodi nung to pohor to arts stream khayo, of course you have a different subject in arts and nung nini subject ni tiye nung koiba multidisciplinary subject wo khai mana ewa nung bibinno specific honors course wo khai mana. Tarpore nung because NEP skill development course is part of the NEP program. So first after 1 year and after 1 year you get a certificate course. If you think that you don't want to continue in one university, then you can shift in another university in second year. Nang jodi first year per year nang jodi akho halai nang certificate course manai.
You know, I'm telling about the 4 years course. তারপরে second year course নং যদি পড়িয়ে নং যদি অন্য ইউনিভার্সিটি থাঙ্গালে তারপরে নং কাছে diploma course মানায়. Suppose say you join for BSW in my university. After 2 years, if you go away from here and join in other university, you will get diploma in social work. You know, so 4 years ni tabuk change ho. Get yourself updated. Get yourself updated with the new changes that is happening in the university system around the country. That's what. Then you can look for scholarships in your see. Also, we have a scholarships whole country. Kaisa SC ST ni scholarship tongo. Then you have a scholarships for minorities who comes from a specific minority religion. Okay, so the SC ST ni scholarship tongo. Let's see scholarship by it can help you to get admission in anywhere, and it can help you to pay your scholarships or to semester fee. Then, like for example, any university in India, like Delhi, or you could study in, say, Hyderabad, like JNU and all, the cost is very minimum. You know, my friend tells me, like even in Hyderabad, JNU, I don't know right now, but previously they don't even pay more than 2,000, you know, the semester fee. So, see, if you are studying in Tiprasa University, or if you are studying in Agartala, I'll tell you, you will not, your expenditure in Agartala staying is not less than 10,000. Okay, and some of you are even spending, even 10,000 is the minimum. Some of you are spending even 20,000. The same money can be, with the same money, you can study in Delhi, you can study in Mumbai, you can study in Hyderabad, some of the good university in this country. Okay, so which means look out such kind of universities. I'm not saying that you can study any universities, but you can also equally study, you can also access similar kind of quality education, you know, in good university, in good subjects. Okay, so but of course admission money competition tongo like nije competition ni bagai ready only nang nai, theory only nang nai. No matter whatever it is, you know, I will face these challenges, difficulties, but anyhow I will try this admission. You know, if you don't get in Delhi, apply in Mumbai. If you don't get in Mumbai, apply in you know, Chennai, or say Pondicherry and all of that. They are very cheap. I mean, they are not very expensive. Okay, so this is for students that are paro tongnai bokta sai mania khana ye kogna. So it's important that we tell them, you know, because the moment we hear I need to study in Delhi, Mumbai, what we remember is, do I have money? You know, money is not the only thing. Money is just part of it, but it is possible also for you to study in different ways. Scholarship tongo. Then if you want to study foreign, there's a scholarship. If you want to study in Germany, there is a DAD scholarship. If you are looking for admission in US, then you have Fulbright scholarships. Then, you know, if you want to study in UK, also there's a Commonwealth. You know, then there's a scholarship in Australia, but you have to look out for it. Look out for these opportunities. Not just apply once and you give up. Hambai, Okay. Hambai, chini Biswaranjan, Dr. Biswaranjan, no? Ang chini sister hamar ini bukan ang kisah painai, tangi hinba social service, ba social work, of field nang muta-muti samung klaijak ba ang tai jeng nejibo kaisa as a NGO mane social work ba kerengjak ba ang of field no tuye ni khukte taksa details so sini sikarok sitheng ne ang mujungka so o topico nang taksa sini khnai tongnai rok no jodi details taksa dilapura jodi klai saka hangka mukhe ang social work join khaimani pore kaisa to ani history wo tongbu no ani baba ani amma jotono mane social work no khaijak nijani culture nijani language no promote khai onek bosor boro samung khaijak haithana বাইরে ni borok bai ang serungkha bahai ke funding na pura world jara je developed country tongu jaise France, Germany, Spain,
European ni je countries tok mani maximum ke America wobo borok naro fund khaya ni bang kabang ma rang tongo sing nawani sedengya ke jokon ang o prayog samaj sevi sanstha bai samang khai ka afra ang sikha je bahai ke o rang no na hoi borok ni bang samang khai na ke ang je NGO bai jorito tok mani bon bo ke o prayog ni ne kaisa small project ke borok adivasi rokni uporo samang khai agartala tripura o borok ni presence tongo ke borok মানে ভাইকে প্রজেক্ট নো সুয়ে আসুক নাইথকে প্রেজেন্ট খাইমা মানে পিচ যেন হও যে একদম মানে 60-70 লাখ নি ফান্ডিং বরক তব তব খাইমাও ওকে ওমা হাইখেন যারা এনজিও সেক্টর জয়েন খাইনে কারণ তোমা আং হমানি আং জেসে আনে আমানে এক্সাম্পল নমা রসিনাই বরক আইগে হিলস উইমেন সোসাইটি হনি চালবো বনসাই সেকাং বরক চালকা ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনী হনি কিন্তু বরক আরো রাং সিকিরি ওকে বরক বরক নি প্রোগ্রাম no ভাইকে চালে নাই গেসিনি বরক বিসঙ্গ বকবাং মা তঙ্গু program khaya ni musungu para para o thangai mangsa awareness program ro khaya ni musungu haipana funding ni onek shortage tongu okay NGO sector ni one of the biggest problem is funding boro ni to banai ke omte hai mane kisa research khaike na to bangma funding agency ma okay almost just ang foreign ni kok saka to mane humane foreign no rang to bang ke boro ma sala hang ke rang to bang mau haipana India bo to bangma funding agency tongu nang as kota brand tongo sang Samsung ni phone use khayo sang particular brand ni rirok so jo tani na kaisa corporate social responsibility ni funding project tongo borok NGO no support khaya ni bangai ke bonus use khaima borok no kaha ke mail rok suye pitch ma khaya ta jese ni NGO om hai sam khaya ni sunggo ke sungno sini asak khoros nai asak salary maro nai salary ni bang isa si rang samao je ang jodi kaisa amti hai project tongo suppose ang rural area wo berirok no borok ni again traditional weaving ni design no angte wasa to kalke to phaya ni musumu sini culture no ang preserve khaya ni bangai ama suppose ni dream ang kaisa just example roka onek ko bang example ma ono to ma khaya ni musum nki nang o project no suye kaha ke present khaye ang o project no khaya ni hinke ang trainer samung nangnai ang photographer samung nangnai bono capture khaina da ni hinke ang bono advertise ma khaina hinke omo thung pare ni ani asu khoros nai hinke ano rang roti hinke amse heke project no phunuk mala hanke funding agency ko bangma tongo beton rowa ni bangisa na borok rang ro suppose ni 3 years ni project hinke 3 years so ani 3 jona employee nangnai o employee ne ang asu beton rowa nangnai market rate ni hisabe hinke market rate ni hisabe na borok ro मुख्य NGO सेक्टर कैसा से निबेला के अनटैप्ड सेक्टर जेखने से कहाँ के फंडिंग ना हो माया अमो तो कैसा तो हो न के जे बड़ो रोक NGO स्टार्ट खाया ने मुसुंगो बा NGO वो ऑलरेडी तंगो उनके बड़ो फंडिंग नो तो इशू उनके ओ स्ट्रेटजी नो यूज खाया नंग बाहे के न जरा फंडिंग एजेंसी तंगो बड़ो नो बाहे के न नि सामंग नि बेपारे अवेयर खाये borok na aro funding na wei ni samung no tei basaroi thang manai bote hai khaimau ke tei ang asato sia je tripura o tabok NGO ni structure bahai solai tong hathane jodi first few years মানে যখন NGO সামং খায় first 3 years নং কাইসা স্টার্টআপ কোম্পানি হাইকে নমা চলে নাই তার মানে বেলাই কে হার্ড ওয়ার্ক মা খায় নাই ছুটি মা yang নাই kroma samung ma khainai ke boni bangai bu ready ma tongnai ke NGO sector wo join khainai ke belai hard working enga nang nai of course hard working phung jaga ne enga ni ne nang jese hard work khaya sa ne ni profit bu nai efne NGO sector ke beshi hai ma tong jaga ta ang ke kaisa ke kisa thankless job tabong nang te juda job ke belai glamorous kobang ma nang praise rokhana ma mai उनके कबांगो perks बुतोंगो उनके NGO sector उनके mostly नि कैसा feeling से तोंगा नंगा जे आंग समाज नि बांगे किसा कहाँ खाया नि मुसु उनके ओ नि इमांग नो कभी खाया नि बांगे सी नंग कबांग मा effort मारो नाइ उनके ओ कोएक्टा जिनिस नो मुइतो मा नारक नाइ
ओके ते जुदा जुदी कैसे स्पेसिफिक प्रश्न तोंके माने एनजीओ सेक्टर नि रिलेटेड ओके संगमाओ एनजीओ सेक्टर अच्छा ते कैसे कहोंगे तमा टाइप ऑफ जॉब्स तो ओके वो डिपेंड करता है कि एनजीओ तमाने ऊपर अब आं जे एनजीओ वो सामंग खाइ माने तब आने बैकग्राउंड नंखा रीडिंग राइटिंग आर्टिकल राइटिंग फोटोग्राफी उस बेसिक आनी जर्नलिज्म नि नॉलेज दंगो के आं एज ए एडिटर आं सामंग खाइ माने एनजीओ नि बांगै के सामंग खाइते खाइते न आं एज ए ट्रेनर अंगानि बा आं इंटरेस्ट माला के आं लास्ट दिगे के आं एज ए ट्रेनर बो सामंग खाइला के नि तमा इंटरेस्ट बनि ऊपर से नों एनजीओ सेक्टर जॉब नामो नों मार्केटिंग नि जॉब नामो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तब जो किसु नि जे एक्टिविटी बो नों सोशल मीडिया वो रोया के नों हिट अंग्या नों सोशल मीडिया वो रोखेसे नि फंडिंग एजेंसी बो नि सामंग नुगु जे आं जे ऑर्गेनाइजेशन नो आं 30 लाख रोखा 40 लाख रोखा बरक सामंग खाइ तंगु बरक नि फेसबुक बरक नि इंस्टाग्राम यूट्यूब बरक नि वीडियोस नुगु बरक सनावै तो बरक ना हेल्प खाइ खा बो अप टू डेट अंगै तंगु के मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मासस जदी social media wo belai interested photography reels nawa ni wo belai interested ke social media ni nang as a marketing person ke ben nang job khai ma social sector ro in fact joto je development sector ro joto na kaisa marketing manager sabang nang tabuk to nije na joto promote ma khai online no hai ne bangai kaisa kaha marketing manager ne bangจะเขาเนอะแต่เสื้อ job vacancy ตรงก็โอเคหนึ่งจะดี finance นี่บอกโอเค finance นี่ตัวสามังนั่งเงินนั่งก็โอเคแต่บางคนที่ depending on the NGO หนึ่งหนึ่งตัวสิ่งคำบอกเนาะcontent developer editor project manager again very important position kaisa development sector or project manager ni samang ka jotota project अंगै तंगो एनजीओ नि आरो नि पूरा स्टेटस नि अपडेट ना होय ब ठीक मतन चले जतो आरो ते तमा सामंग ना तमाने हमनले जों जखन प्रोजेक्ट सुयो आफ्रो उनका जों कायसा आइडियलिस्टिक बखातै ओ प्रोजेक्ट नो सुयो इम्प्लिमेंट खायथानि गोबां मासिनि प्रॉब्लम बसांगो सफाय हयतो बा जों जे वा सबै फाइमानि स्टाफ जों 4 जना नांगमानि वा जों 5 जना नांगै दं हा तो जों एक बছरनि भाबे प्रोजेक्ट नो सुइ माने हायफान एक बছर पाइरो मालिया कोविड पाइला हा फ्लड पाइला हा जों सामंग तारो मालिया के एक बছरनि जागा जों 1.5 बছर नांनाय उनके अमति हायनो जे बरो कंट्रोल खाय तंनाय बो उनके प्रोजेक्ट मैनेजर निबो ऑप्शन दं उनके थों जागाव न ग्रेजुएशन डिग्री दं हंके जे कोनो स्ट्रीम ने नों इंजीनियरिंग निबो डिग्री दं मावो नों आर्ट्स निबो डिग्री दं मावो हायफान एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब इज ओपन माने जे कोनो नों स्ट्रीम नि बरक अमनो खाय मावो इनफैक्ट इवन सोशल मीडिया मैनेजर एकदम बेतन बो गोबां मावो अमते हायो उनके आरो जागाबो निनि ग्रेजुएशन डिग्री नांनाय उनके ते निनि एक्सपीरियंस सोशल मीडिया ओ बसक एक्टिव तब नों जहाफ्रो न रील इंस्टाग्राम शेयर खाय तंगो उनके निनि कैसा कहा सीवी नों सनामो जे आं अमते हाय माने न प्रमोट खाय अमते हाय रील सनाओ अमते हाय वीडियो सनाओ उनके जोंनि बर' रक तो गोबां बेलायसि टैलेंटेड आं तमिलनाडु छत्तीसगढ़ त्रिपुरा वो ट्रेनिंग मा खाय माने त्रिपुरा नि मामला से एडवांस्ड माने बरनि इंस्टाग्राम नि नॉलेज रील नि नॉलेज वीडियो सनावानी फोटो नावानी जे मकल नांगमानी अमते हाय ऑलरेडी सिन यारो एक्जिस्टिंग टैलेंट गोबां मस्त दङ किन्तु बोनो यूज खायानि उनके आसक सियाता जे नि उ टैलेंट नो बायबो नों माने निजनि फैमिली सालो गय थागमाव अमते हाय के वासक मं सिया खता उनके अमते हाय जॉब अपॉर्चुनिटीज दङ आसका ओके फाइदे हंगे जों अमरक नि यागुलो सिनि स्टूडेंट सिनि कैंडिडेट जरा रो तंगना जों बरक नि डायरेक्ट स्क्रीन तो बने सिनि करंजीत त्रिपुरा ओके नों ताबो स्क्रीन दंगो निनि कैमरा ऑन खायदि ताइ निनि तामो क्वेश्चन क्वेरीज दं नों सिनि पैनलिस्ट रक नि थानि सोंगै नावै मानो करंजीत त्रिपुरा करंजीत त्रिपुरा नों खोनाय जातों निने माइक अनम्यूट खायदि कैमरा ऑन खायदि सजल बर नि कनेक्टिविटी किसा प्रॉब्लम उमायो इनके ताबक और सिनी वेटिंग रूम जे कैंडिडेट दंनाय
borok ni jodi omuti hai camera otoba internet ni problem tongla ke borok specific questions chat box obu simau omuteke kisa sakai sidi ওকে কানেকশন নি তো ইস্যু তংনানি কগিয়া যাই হোক পহর ওকে পহর নং রেডি দা নিনি কোয়েশ্চন কোয়েরিজ রকন তুই নং স্ক্রিনো তাবুক নং নিনি ক্যামেরা অন খালাই দি আনমিউট খালাই নিনি সোंजाकनाय রকম सोंगै ना estamos soंजाकनाय दं सोंगै ना di पहर Saya tabang kelas 10 por itu demo kan. Kelas kelas 10 yang tabang namun sebenarnya di mana pun demo mana pokok proses channel. Langsung actually karon ang simino pura panel ang simino arts background ni ba omo actually ni interest ni uporo se depend khai nang tama anga ni musung nang হয়তো ক্লাস 12 বছর বসিয়া না তোমা আঙ্গা নি মুসুম যে বই সামানি বাই নসন ফলো খাইকা মানে নি তো তাবো total generation নি রক সিনি সাই সিজাক নুকজাক পাঙ্কো মানে যখন ক্লাস 12 টা নি রক্তাবো ক্লাস 12 অনেক ডিফারেন্স মুসা সিয়া ফর nge ni toma dream toma anga ni musung ni jano bahai ke nuk bono nang kisa share khadi ang toy ko lo lanjok lo por nan chong chong. oh mungkin ni to already si answer tonggo ni ngaro nang lo interested hunke nang lo ni bangai no prepare khai mang khata Ang tam lo prepare kanyang tam kanyang naman si Tiprasa por nan naman siya asa. oh acha omo to ang sia hai pa na baki panelist rok no sungai jane exam nang maro lo ni kaisa national level entrance exam tongu clad hobono clad inke clad o jodi ni result kaha phaila hanke nang best college mau tabuk demon class 12 ni lo CUTE exam rokma robai ade ba university entrance bangai after graduation bo master ni bangai ma robai ade ba hakine ni law college ni bangai clad hi kaisa exam tongu do CLAD clad hi inke u clad ni mane entrance exam bahai ke moni old questions paper robuti he bazar ni payei tabung ni simin nang prepare khaidi inke nang clad exam rowi ni rank kaha phaila angke nang kaha law university of mahapore wi ha ike nang go bi clad wo pore entrance rowi ni marks jo hayangke bangma private omuti he law college tongu যেটা মানে যেখানে মানে অ্যাডমিশন নামাবো আপনার বড় কমতে কলেজ দিনকা আছে রেপুটেড কলেজ এরিয়া আছে শিক্ষক নং ললে মানে নং মানে এলএলবি লে কমপ্লিট খাইমাবো আপনার নিন উ রেপুটেড কলেজ হাই ইয়া কিন্তু আজকাল তলে উ নিনি এলএলবি ডিগ্রি নি উলবো নং কাইসা ন্যাশনাল লেভেল বার কাউন্সিল নি আন্ডার এক্সাম মারবো নং ডিগ্রি মানে নিনি প্র্যাকটিস টু লাইসেন্স নি বাঙাই যেমন মেডিকেল কাউন্সিল নি ডক্টরস রক কাইসা রেজিস্ট্রেশন নম্বর নামানি হাইকে তাবক যারা ল প্র্যাকটিস খাইনাইবো আজকাল মানে বার কাউন্সিল নি আন্ডারও এক্সাম কাইসা মারো উ এক্সাম ক্লিয়ার খাইলা হাंके सिनों মানে ল প্র্যাকটিস খাইনি পারমিশন মানে কাইসা রেজিস্ট্রেশন নম্বর মাও হাইতা ইনকে নং কাহা কলেজ নি পড়লা হাंके नि उ काउंसिल नि एग्जाम क्लियर खायानि स्कोप काहा नै थाङो যদি नों हाया कलेज परे ওই কাহাকে যদি नों রেজাল্ট খায়াকে আর ও नों মানে 4 বছর 3 বছর এলএলবি পরে ফান্নে নং বার কাউন্সিল নি পারমিশন মায়াকে কিসা ডিফিকাল্টিস নাই হাইতা ওকে পহর নিনি তাই কোনো সিজাকনাই তেলে তংখ নিনি সুং রকনি আনসার নং মানে মানখা নদে ওয়ানসু Oh, mana te ang jadi lo entrance pa sang liang man te bol lanjo poriman nomor ka. Mana bol kilo thang san. entrance chance ma ya phan sakhable nang lo entrance chance ma ya phan omote kabang ma no law college tongu যেখানে নং মানে ল এন্ট্রান্স নং মানে চান্স ma ya phan nang aro thangai নিজেনি রাং রই প্রাইভেট কলেজও ন পরিমান আর হঙ্গা প্রাইভেট কলেজ বা রাং কিসা গোবাং বাইসিনাই তাই আবশ্যক তামনাই কাহামকো কলেজ বা ইউনিভার্সিটি ni bisingo khobja gya unsinai a college rok abushuk se nang entrance ni chute jodi habui mankeba kaham college mannai tamhnai ni rang kom bai poriman nai jara bai college mannai abushuk simi okuni simi ferlai mu ta
Ga abono tui srai de nang. Kan masa. Okay. Angkhan ni question queries sing jodi paike jeng no screen ni noroi sini koronjit no sing tubunai. Okay. Koronjit Tripura nang screen no nini tamo singjaknai question queries tamo tong nang singdi jini panelist rok na. Ar nang specific kuno panelist ni aron nini singmung ni answer mannani musungu hungka nang abobo nang singmani jorawo nang mention klai sawi man. Sir, ang sungmani go arise ingges ang tabok emi khai dong do Tripura University yo. Ingges ang khaimani porya sing tam khainai job mai hingge abono ani sung. Okay, bini abo basic sama subject to khaiba Sanskrit. Sanskrit ni ba kabang ma last time vacancy on kamani tong mani. Kaya kabo ng next vacancy ni wait ma kasi na ita ng jodi teaching go hanay hingke to. Ingges jodi se Teaching. net dog no na hingge to ke esram khaina nang do hingke sing rang skri hingke bahai ke mane notes rok mannai abono. Hingke sing Net ni sudo ba de? Net ni ba de? net rok jekono ingo exam rok ta master rok ne Ang ba previous question paper ba na ang ba net JRF clear kayo ba bono no suggest kaisi na ta sinibumung sa coaching rok kuri. Oh, previous question paper ke te কয়েকটা বই মাও preparation ni bangai bono pore kena ang subja gota. nang mana notes net preparation kaya nengke notes no nangnai coaching no join ma khane amuti kono mandatory kre ang amuti kabangma borok no siniwo je borok amuti kono notes sara kono coaching sara ni net clear khlaiyo JRF clear khlaiyo nengke nang tabok je pore tongmani bono sinang sunai kaha ke pore wani nangu nengke tabok je hamari samani ke previous year ni question paper no nang solve khaidi ini Sanskrit asal demanding branch asal evolving subject ini scope semai kaha khabaijak nai kono kokre tobe nini subject to si best ini subject to nang hai ekdom pura bini se apply nai jat kisi pore di je mani ne tar mani hai aje nang tabong ni note sikri kha nang coaching snamalia angke nang mungsa taimalia amute ekin nang wasula angkele omon nang sayang nai nang je pore mano kaha ke pore di ni library o kabangma boi tongnai bono nai pore di abutro pore la angke nang dalai ka ham result thaimana ni net o do Okay, koronjit nini singmung rok pada pai kya na takisa nini far singjak nai tongko. sanke obo mane note rok klek khaina nang nai ta mane paina rok nang nai ingo boy rok paina nang nai obo saimana nang nai ta net rona ningke boy is khaina nang nai obo. Okay, nini Sanskrit subject ni bagai tama boy nang pai purikhe nini net clear flight ani helpful nai nang abo da sina ni mucu. Sar obo no. Okay, angka exactly nini subject ni to Sanskrit subject ni to jehetu jene panelist rok ni bisingo ke bo kreiba exact boy ni bumung sanala kisa muskil ungana haipuna je panelist rok koina joto mansak nono nini sungmung ne answer ni net ni je syllabus abo ni MA ni first year by second year graduation ni chimi MA first year second year ni syllabus ni upor no ni net ni syllabus kabarung do inke tabok ni je master ni অথবা graduation ni non jodi nang kham ke por la angke nang joto no mazak langke
এমন এক্সট্রা কোনো ফাতারনি বই নং পাইयै সিয়ব তবে নিনি গ্রাজুয়েশন ni চিমি nini master first year second year abo syllabus ni bising je topic tong jotono nang abono le nang belai kaham ke ma pornai do inke bono kaham ke nini je boi tong ni no kaham ke pore di inke previous year ni 10 years previous 10 years ni questions paper no nai thoroughly nang pore di abo practice khai di inke si nang na abo ni bangai specific nang boi ma painai otoba specific nang note mananai অথবা স্পেসিফিক নং কোচিং মানানাই অবতে একে আংকে পার্সোনালি বিলিভ খায়া অবংকা আমি ওপিনিয়ন ini tay kuno singjak na jatong ko koronji Okay, ang nono ta kisi sa aba haikano suggest kray na nang ini jorawo to internet ni jo smartphone ni jo nang internet lo nang jodi search khaikya khano nang kabang aba hai boi ni suggestion nang aro manui painai nang ni guidance book no kam ni bagay ini net exam ni bagay o subject ni সংস্কৃত o tinta keyword no nang type khaye google search khaikya khano normal aisaya aro mane hundreds of mane books ono list rei rai google sina সংস্কৃত subject ni sakao net exam ni bagay guidance ni market o tamo book kaham available to nang abo google ni aro manui pai Saya din semua. Oke, ada kan next sini Muktaranjan Tiprasa yang studio tunai ini kamera on Friday Muktaranjan Tiprasa yang studio ini kamu sini rokta dan sini Sari kaham joto sarte madam no ani mung Muktaranjan Tiprasa ani kaming ka Hokutuisha Longkraveli Dalai district angta po pori tongo Tripura University wo postgraduate rural management and development course no tuye so ani sumung angka kaisa tongo jete ang business field lo ani career senamna musungo apna tu nasina musungo jete Ministry of MSME ni andaro small scale industry ni bisung tu chung bom haike chiniya phago rang dokre hinge chung bom haike chini business no start khaina apna tu na kisa saimana musungo Oke, sini panelist rok di bisingo sabo question no nana ni musurai. Sabo maximum information bono sabo bagai di mana. Oke, ang nana koksan ide obo rural development management. Tabuk to nung rural development management, like it's not like a typical MBA in India, but so tabuk je emerging field kaisa tongo social entrepreneurship. Social entrepreneurship mane nung tangki while you doing an entrepreneur ba khayo tarpore nung tangki social value nung tangki create khaye nini je entrepreneurship nung to business imblend so nini je business to go typical company zaman business ya nung business ba khainai ale tarpore nini je nung je khai business bo nini je সমাজ ni je bo closely connected areki kaisa khaimano because then you have to see what are the kind of entrepreneurial opportunities tamatong nini je area nini je context then suppose nung to kaisa business it's a small and medium scale enterprise when you are saying that so
nungto rural development ni management I mean nungto RD khaijak RD so then the focus is how do you bring empowerment in the community in the village at the level of the village or at the rural area especially in relation to the livelihood so tarmane nung borong ni je livelihood say for example hokuti sa noni to angje simani mate andros birat khai borong no support khai you know andros borong birat ke borong no so then you could be one suppose it make a lot of difference nung jodi educated khaiye bono khaya lai tarpore non jara poriya bada khai mani jara poriya bada ke bokhai mani bono kaisa hard working matar bogono market khani rangya then nung kaisa market create khai mano the channel of market create khaiye nung kaisa export import within domestic pura all India you know araki nung khai man nung ta bono se porija rural development management te ye tarmane nung jokhonte nung kaisa entrepreneur araki nung small business enterprise nung jodi chai tha mane nung kaisa chaya nini society jara suru tong nai you know people who are involved nung baksa jara andros bagan khainai bo nung kaisa market create khai mane bog nanu phalnai tarmane nung sereni arona jaga telangnai so indirectly nung kaisa je andros khainai rong nung kaisa bono kaisa support livelihood wise khai mano kaisa andros bagan khai mane je bo kaisa yable bini charai tong bini charai school porne tong suppose bini livelihood jodi where bo I bosro andros khaiye say for example bo 10000 mano like si samay bo 50000 man mano 50000 jodi bo manai halai you know bini lifestyle ar kisa change khai mano like je the you school o je fees pay khaiye you know sapta mangso ekbar chaman like si samay yo sapta 2 bar chamanai like a pati jaman ki nang indirectly khaiye kaisa boroni daye nang kaisa contribution khainai bile pati jaman halai nang so you are not like a big company you know like Ambani rao jaman ki nang pati jaman ya nang to kaisa so nini je samung but directly people are involved borok directly dini samung de involved tong nai anang si tongoni bisintai you know it's like Bangladesh tau birat borok jara Tiprasa tong ro thaisu khayo so can you have that creativity to create that kind of an business you know that has an opportunity in the rural village itself agotla thangni jar khay nang si jaga bisinga dai nang kaisa market teri khaima nang buje ke wansu diplay nang to business khaini ne wansu go apun ni business to nang pura typical business jaman ya kaisa nang burong involve khaiye kaisa business khaidi okay so that is my advice to you aro kaisa jodi keboni yafago rangker yang itongkha bini capital kom ong itongkha bungke bok bini yafago rangker hingke bo jete government ni scheme through teke khai kuno bogni bagai opportunity ditong business khanyani bagai government hoite help li mane man obohai kaisa saiman ka hample angje simani mote to SC/ST corporation hoite ki kama opportunities tong block hoite ki nang bono explore khaidi laro tarpore nang to RD specialized khaiye nang self help group ni you know because tabuk self help group to sudu birok missing khaiya self help group khaiye so then you kangma loan facilities tong sungto ST ni bagai specific loan facilities tong anung jeni self help group obo hoite ke ong thalai tarpore ni interest kisa kom khai mano halara ST ni bagai even utai nai o biri shop khulangi bonda se kaisa are ke rang tong but we are not doing it nang jodi cha dogan khulangi puse bini boi kaisa ministry tribal of ministry welfare hoite ke are ke bibinno are ke scheme tong kaisa business teri khani bai ple nang explore khaidi kana explore khaidi mane nang nai khu ple
budziman Okay. but tong opportunities tong Ranjan Tripura. Bini queries no I kebo attend the Actually ang Mukta Ranjan Triprono sahan mumulangke nang tabok cinta kuk samani ke kisa explore thaidi already kabang ma government scheme tongu tabok joto manai nono bukuk tugu ronai hake butawang sukdi tobe nang business finance ke koekta manai jita nang tabok nchimi preparation khaim nangman nike nini pan card aadhaar card trade license GST number nini tax return bhaike khlai amote ke kaisa portfolio nang sakni create khlai to mane amle nang jekono bank ko fan loan sound thanglang khe borok nini tax return naine borok nini mane busuk asset ko abo naine inke nang tuma business khlai ni musuk abo ni porsi depend khlai inke chini borok ronke maximum y7 kotor business khlai ni musuk kotor business nang pilas kono chimi tapa jadi dekhane mane 5000 investment 10,000 investment abo waifana nang business panji mana tobe obutro growth ni bagai nang tuluk ke GST number of now GST return do khlaiei nang jodi nini company kaisa snawan ni ke nini aisa company ni registration khai jodi omote ke kabangma process to business khaimani ke u homework rongno skang khlaiei krak ke basa otherwise nang business khayani mane nang small scale o nakha paikha phalkha omote ke khlai tong hangkele nang grow khlaime khana nang really business khayani mu chungla angke nang properly systematically khadi nini mane trade license rongno nawo GST number of nawo nang GST return dok di PAN card return income tax return dok di kisi nang tuluk ke nang loan mana jemon plus kan nang 10,000 rai panja kha 2 bosor ulor nang 2 lakh loan nakha 3 bosor ni ulor nang 10 lakh loan nakha amonte ki nang tuluk ke nang loan nawi uskang agom mana otherwise nang wai sabai ni bang ke panja na ini narola capital screen ke nang lagi abot ani Okay, ngka Koronjit sorry Mukta Ranjan ang nini query show ang ta kisisa information kisa donani muchungka tangwi hanba nunobo to business te rang sabai kerungjak ba to ang niji bank ni kroksa employee mani bagai ang nino manayo taksisa information ang daloknani musungkha yes of course ni Dr. Biswaranjan salangkha aboto tongono sini ata biplop tabuk nono salangmani ko abroko tunung mutu tono dini mutu tono nanu nangnai o jagao ang ani sajaknai rokno ang nono sanani sekan koyekta ninoro nang sinani muchungmani ke obohai business to podre po type ni business tongo tabuk nang actually bo type ni business khlainani muchung ba khlainani hene wan chugui tong abu kisa khnar gara de micro enterprise ni bisingo jemon like kaisa kuai business start khaina ni jemon abana chung tu kubangma farmer rongno pai mano hinge chung abana processing khaye sell khaina ni kubangma alada khaye chung packaging bu khaye mano chung direct o gurka company u sell khaye mano jemon kuai kuthungna paye chung abana उनको जेमन बॉयल लोग खाए कुबंगमा आबरक सिस्टम खाए प्रोसेसिंग खाए बो जुं खालिमानो ते कैसा जेता व्हाइट बेटल ना सिमनि जुं आबो डिफरेंट टाइप खाए शेप खाए राजाक आबो हाइबो खालिमानो जुं आबो हाइरक खाए कैसा खलाइना मुसुमनि ता Okay, basically food processing ni samungo nang gadalani muchungo angka tasingo jata biplop salang mane nang aguk di aguk pro nang omo kisa bokologo tuyu yang kudi o samung rok start khaina ni hingke bini bagai nini je paperwork nang pula ni simino thik thak khlai aguk di aro nini GST number te arambo khaye nini ITR file te arambo khaye nini business ni bumu bini registration bini bagai je bank account okay nang abrong no thik
ke uila maintain ma khlaigrana chengdi chikon level chikon scale nung chengdi chengmani ulo nung obohai samung rokni bagoi banini business na phuarnani bagoi nung bank loan rok available tongo nung abo nawi mannai phiabo nung bank loan thangnani slai sikang ba jepur nung bank loan ni bagai thango abo government scheme ni through tu ba nung thangdi nini business related je paperwork abo kintu cherjak nai hai nung omo kaisa maintain ma khlainai je business segment ni logi no abo jesa sikon phanang thang nini business ni against to kaisa je kuno bank ko je bank no nung hamjago nini yakka nawo tongo ab bank ko nini business unit ni mungui kaisa proper bank account nung khulugui nadi aro regular nung transaction khlaidi lakh koটি transaction nang khlaidani nangnai abo khaya nini je capacity অনুযায়ী nini je business level অনুযায়ী nung regular transaction khlaidi nini obo hai ke nung jodi maintain khlai thangai manka hanke nung PMEGP scheme rok ni kok ni chui khna Pradhan Mantri Gramin PMEGP employee nini ko mane sujaka PMEGP je scheme nung obo ni fruto nini 5 লাখ 10 লাখ 15 লাখ 20 লাখ 25 লাখ nung even 1 কোটি পর্যন্ত nung তারপরে ব্যাংক নি লোন মানো with government subsidies government no subsidy boro na phiaba jini kwbang ma Tiprasa rok no maximum Tiprasa rok no PMEGP loan ni bagai je bank ko approach khlayo borok ni bisingo maximum no nukjago bank by borok ni kuno lenden kwrui bank by borok ni kuno sinilai mung kwrui ahaino 20 লাখ ni proposal loan proposal tlangai bank ko thangai hajiringai kha tabu bank actually কোন কাস্টমার লোন বুফরর যেপ্রো কাস্টমার বা ব্যাংক নি কাছে অলরেডি রিলেশনশিপ তঙ্গ লেনদেন নি বিসিংতৈ আপ্রো ব্যাংক ইজি ফিল খায়ো কোন কাস্টমার ন লোন রনানি ओंखाय दिनै यागो खोबला तैजाक 25 लाख नि लोन प्रपोजल एप्लीकेशन अथस नों आप बैंक आप ब्रांच आ दिनस नों फुला याकु रयो कुनो बैंक नो लोन दर न आपण সহজ ভাষাকে সিংহ ভাইকে যদি বুঝি না খে যে তাবু গর আছে তাকু বিশ্বরঞ্জন যদি তাই 5 মিনিট পরে আলো সাকা যে দা সজল আমি কাইসা ইমার্জেন্সি ফাই থাকা আমি ইয়াকো কিসা রাং ছদুনি দকা আলো 50,000 রাং রহর করা দে ওকে আমি ইয়াকো যদি রাং টকা হাঙ্কে আং 2 মিনিট পরে ওয়ানসগুলা আং বিশ্বরঞ্জন রাং মানে হাওলা আং এর নাই ওকে নাদি কারণ বিনিময় আনি আবহাই রিলেশনশিপ দङ সিনি লাইবেনি অলরেডি কাইসা রিলেশনশিপ দङ आंबोनो পয়টো খায়ো আউন বগে आंबोनो রইরে নাই ওকে আবো রামসাম দমদু ফেসবুক নি থ্রুতে কেউ খায়ো আনো সাবাগেনা যে দাদা আনো 500 টাকা রাখাওলা দেগ্রাদে আং ইমার্জেন্সি নাঙै দংখা आंबोनो সেব সিনিয়া নুনু গিয়া आंबोनो 500 টাকা রাখাওলা বুদেরনো regla kami ini anggulo sibitinia gobiang kita masuk bisu saimaya apa sota karena mana apa ani kipili pipili dah pipi mana kipili dah rupina rupia angamu saimanya apa nih bagai anggulo aku pasuk kalau haulat regla dia bahasa ini aku bisu orang sudah ada 50 berapa sekansia anggulo apa 2 minit nih bisu ngono riri nah tangannya bini bang ani apa hai relationship tunggu bank loan ni bagai sing je pro bank ni thani approach khlayo approval same all logic no samung khlayo jeta sine Tiprasa rok maximum loan ni bagai mane obahai government scheme ni through je pro loan rok approach khlayo bank ko sing o manoi no buchinani na ya সারা জীবন ব্যাংক কসা থাঙ্গিয়াব লোন নানা পুরো জীবন লোন অ্যাপ্লিকেশন পেলাঙ্গাই থাঙ্গা হাঙ্কা কোনো ব্যাংক নন লোন রেগলাক সো মুক্তা রঞ্জন নংবো যদি আবহাই কোনো ওয়ানসগুই তংকা হাঙ্কা নং ও যে পেপার ওয়ার্ক সামানে সিনে আটা বিপ্লব যেটা সামানে নং আবরকনো ঠিকঠাক খাইদি লগিও প্রপার কাছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট
खुलगै नानानि बता पगदि ताइ आ बैंक अकाउंट रेगुलर ट्रांजेक्शन खालायनानि बता पगदि अब निनि बिजनेस जेप्रो नों तर नानि वान सुगो आफ्टर 6 months 1 year नों जेप्रो निनि बिजनेस न फरनाय ताइ निनि बिजनेस न फरना बागै नों जेप्रो बैंक लोन रकनि बागै नों अप्रोच खालायनाय अब निनि बागै बेलाय खेनो इजी ओंनाय बाद बाकी आरो तेबो डिटेल्स खुतिनाति इनफरमेशन कालेक्ट खाजनाय दं माने आबोले ननो ताबु गरो ऑनलाइन सेशन नि थ्रु ति रनानि पसिबल या आबो नोंनि साक साकनो किसा तरक न चेरै बुचुइ नायै मा थांनाय सो आनि साजाकनाय आसकनो ताइ सिनि पैनलिस्ट रकनि बिसिंगो ताइ कुनु एक्सट्रा इनफरमेशन बनो रजायनो रक तंखेबा जों खोनालायनाय ओके फायदे के मुक्ता ताइ निनि कुनु संजाकनाय रक्तरि तंख अ टपिक ताइ ताइ करि का सर आमसुक न ओके ओंखाय निनि सुंमुं रक दे हामबाय आन्सार रक नों स्राय स्राय के मान खोनाब्ला ना ए मानखा ओके ओंखाय जोंनो स्क्रिन नि नर्मालनि थाङै दङ हामबाय जों बायर पार्टिसिपेट खालामनायनि बागै जों ताबो चिनि फेसबुक नि लाइव जे चलि दं माने अर जे कमेन्ट सेक्शन नि बिसिंतु जारा बरकनि सोंजाकनाय रकनो सोंखा जों आयंबो खाक थाङै चिनि आन्सार रक खोनालाय माने उल चिनि सेसना जों मथाकनानि बाखा थांलायनाय ओके कायसा अर जों मानखा चिनि ताखुक निर्मजय रियां आरो बिनि तामु सुंमुं खा सार रकनि थानि आनि कायसा सुंमुं ग्रेजुएट पाइमानि उलो बीएड दे खायमा जाको खायाखे एमए दा खायमा जाको एन आं ताबु कलेजो पुरि दङ उदयपुर एमए विथ इकोनॉमिक आर्ट्स दाबुई ओके सो बिनि सुंमुंनि आन्सार साबो गाहामखौ ओरै माबुंनाय पेनेलिस्ट रकनि बिसुङा आं सिग्रालिया नरक आबो हायकेन किसा रेस्पन्स फ्रायलायजोनि सिनि निर्मजय रियांनि सुंमुं अच्छा आं ट्राई खाइसेवा नता बो ऑलरेडी सी एमए खाइ तंगो हमके बा माने आं मा खाखाव जे एमए वो एनरोलमेंट ओंजा हमके एमए न कंप्लीट खाइके जानाय एम मा हमके उलो पीएचडी बो खाइमा ना हमके काइसा नि एक्स्ट्रा ऑप्शन में तंगो ओके ताइके बुनि साजाकनाय अ इशु बा अ क्वेश्चन अगेंस्ट ताइके वो पेनेलिस्ट कुनु इनफरमेशन रनानि मुचुं बनो ठीक न सेम ताबक जे हमारे सामा है कि ना साव मुसुगु बो ताबक एमए से खाइ तो के सकंग एमए पाइगन रंग खतंग इनके एमए रो तो तीन बो नेट रॉक जीआरएफ रॉक ट्राई खाइ थंग इनके नेक्स्ट लेवल बो उमो खाइमा ताव पीएचडी रो बिबांग इनके ताबक बीएड बो टीचिंग लाइन न बो नेट खाइ पीएचडी खाइला हंक बो टीचिंग लाइन न डिफरेंस आसक नंगनाय जे ताबक बीएड खाइला के स्कूल लेवल नि टीचर नंगनाय निनि नेट रो वई निनि PhD रो खाइला हा मास्टर रो खाइला हंके कॉलेज लेवल नि टीचर रो आसक डिफरेंस ओके हंका खाख्लायो सिनि ताखो निर्मजय बो बिनि सुंमुंनि आन्सार मान खोना हने ओके अरताय कैसा जों अमो हंके क्वेश्चन निस्लाय किसा वान सुक जाकनाय हैके सिनि ताखो राजु बो अरताय नायका आगिनि सिमी माने आबो 2007 नि सिमी तरक सिनि बरक रक फातार हास्ते फाइनानि चेंखा ताबु 2023 ताबुक इलेक्शन पाइमानि यागुलो गोबांमा बरक न फातार हास्तेव सालब्रुम ब्रुम न चयावै फायै दङ ओनके आमनि माजरा साबो आमनि किसा वानसुक मुं रक रेदि ताइ सिनि तिप्राजक सिक्ला ब्रै रक बो तरक बेलाय न बाङै दङ बेलाय न वानावो किसा वानसुक मुं रेदि ओके बिनि अब केरियार नि स्लाइले किसा अब टपिक आं किसा साख्लायसिनाय एक्चुअली फातार थाङो फातारनि बरक फायो अथवा चिनि बरक फाताराव थाङो आबंखा कायसा जरानि लगे लगे इवोल्यूशन हि कायसा कक दङ देबा माने सार्वाइवल अफ द फिटेस्ट थिं कायसा कनसेप्ट दङ देबा ताबक जोंबो ताबक जेमन उ आइगे जों तमान नु
চিনি আরো নি লেবার যদি 10 টাকাকে 20 টাকাকে সামু টাংলা হা হেঙ্গে বাংলাদেশ নি বড় ফাইলা হা বলে লেবার 15 টাকাকে সামু টাংলা কে जों বন নাও সামু খাইরবো হেঙ্গে তাবক হাইনো চিনি বরক তাবক থাঙ্গো ব্যাঙ্গালোর রগো থাঙ্গো হেঙ্গে যে ব্যাঙ্গালোর নি লোকাল বরক মানে মাসে 20,000 রাং সাও চিনি বরক ত্রিপুরা থাংলাকে মাসে 15,000 বাই নো সামু টাঙি রবো হেঙ্গে আরো নি বরক মানে বেনিফিট নি বাङै অমতি হিनो নাও হেঙ্গে তাবক এক কলে ফাইনান্সিয়াল বেনিফিট যত জাগানো जों নাইयो যারা মানে বিজনেস ওরিয়েন্টেড খাইনে র হেঙ্গে তাবক বিহারি বরক যদি যে মানে যে লোকাল বরক যদি তিনি 2,000 কে খাইর মানো বিহারি বরক যদি ফাইয়ে বনো 1,500 কে যদি খাইর লাহাंके आंखना बिहारी बरक बनि खाइरनाय ता सिनि बरकले 2,000 से साइन तंका आं 500 टाका बेनिफिट नंका आं खाइरनाय इंके उ सामं खाइथानि बो अमंका कायसा रांनि डाइमेंशन ते कायसा खा रोंमानि सोबा एक्सपर्टिस को इंके ताबक जदि डॉक्टर खरक सा करंकुक ओंलाहांके सोंबोने आरो ने थांगो ब रां गोबां कुक ना फनो सोंबोने आरो ने थांगो इंके हाखैनो जे थु फिल्डनो करंकुक बरक फायि दं इनके ताबक गुदे करंकुक बरक फाइला हांके मास्टर होंथों जोंबोने आरो जोथांनाय डाक्टर होंथों जोंबोने आरो जोथांनाय kana buildings na ron architect hondi जोंबोने आरो जोथांनाय करंकुक काहाकुक मावनि जों जतो मुसुगु इनके अमंका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जों साकनो साक बेस्ट किसना नांनाय सिनि बरक दंनि वन ऑफ द प्रॉब्लम खा सिनि बरक रक उखा माने किसा सेलेर माने तंमं इनके हानि बाङैनो जों बेस्ट तंगानि इनके गोबां मा जे परिश्रम खायनि बाता उ परिश्रम जों काटेउ जों जतो जागोन शॉर्टकट मुसुगु बाइके शॉर्टकट बाइके गनां ओंमनाय बिजनेस खायला हांके जों माने जे बरक मारवाड़ी माने 3 जनरेशन 4 जनरेशन नि होइते बिजनेस खाय त्रिपुरा जरा सक फायो बो बाइसे जों कंपटीशन रवानि बाता इनके जों आरो बखालो गया ओवरनाइट जों गनां मा ओंगानि मुसुगु इनके ताबक नों खेतो सामंख्लायबो जों खालो गया ताबक बिजनेस खाइते आलका बिजनेस ताबक सा दुकान फनो रखा होटल फनो खुलखा अथवा ताबक कैटरिंग फनो सर्विस रखा डेकोरेशन पांडावो पाराव पांडाङै दं कैटरिंग चिनि बरक नरमाव आरो जों प्रॉपर्ली खाइलाया ओए जन कयेकटा दल काहा खाइनो दं किन्तु गोबांमा चिनि बरक अमति दंगो ओंगामनांगे चिनि बरक बाय जदि आं कैटरिंग नावै जदि 10,000 रां मारलाहा वाजिले आनो 8,000 बाय सर्विस रनाय सेम सर्विस के आं वाजिनो नाहनाय ता हाखै कंपटीशन बिल्ड अप हानि बाङैनो जों थु फिल्डनो इंक्लूडिंग माने खेतो खायानि होते राबानि होते निनि कैटरिंग सर्विस ड्राइवर जतो फिल्डनो निनि माने बेस्ट बरक चिनि करंकु बरक कॉम्पिटेंट जतो से काहाको ओंलाहांके प्राइस बो कॉम्पिटिटिव नंगलां गोबां सामाव हाके सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दंगो सिनि बरक फाताराव थांमाने किनि फातानि बरक बु फायनाय आबनो नों बका समय आं बका समय कोइसे का समय हानि बाङैनो सागने एक्सपर्टिस नो बार रवा नांगो निन जदि एक्सपर्टिस बार रला आंके बे कंपटीशन चे वे हाइसि खारिमा थांनाय सिनि बरक ताबक थांगै माने आई गेस चाइनाव तानि माने जापान दगो तानि कम्पिट खाइनाय बा तमन हमला आरो नि बरक स्नाय कम्पिटिटिव आरो नि मार्केट नो इजिली उमो खाइनाय इनके अमत्र गोबां डाइमेंशन दं बत्रनो जों जतनो वासगानि आनिके आसक न साम हामबाय ओके हामबाय आता आरो नेक्स्ट क्वेश्चन थांलाने दुलाल देव बर्मा बसंना मुजुंगो BSc Science graduation complete ingmani ulo tamo study khaike kaham ungno okay BSc graduation in BSc ni pore bobo kaham ungku abo bokse sinani musungak mani ko Habo respond khlainai sini panelist rokni bisingo Okay BSc Science ni pore Masters kai dinka master to kai nogla Masters kai lanka bisao pore further studies kai nanka kai pimao taike bono kuno extra information or related topic ko BSc Science no tolani ni krama school ata nang new dungi thanga nang BSc Science climate ulo tola krama school tongu ke tabok one of the lama tola chini Dr. Raymond Sakha
nang simple master khai di saka study khai di okay nang jodi khaka di tabok nang BSc tabok physics khai tong okay boni ulote kabang ma branch tong ki physics ni poro nini astrophysics tong amote ki nang kabang ma phataro thangma wo okay tabok nang chemistry khai tong chemistry ni saka wo kabang ma scope tong ki tabok nang biochemistry tong nini simple pure chemistry tong okay nini tabok jodi nang mathematics khai tong la kai maths ni lo nini kabang field tong fiu nini statistics tong nini maths tong okay tabok nini biology khai la okay nini biology no lo bu nini mane zoology tong botany tong nini microbiology tong okay amote kabang ma discipline tong je khane nang mane buskang thangma biotechnology science field tong okay school tol kabang ma tong depend khai nang tama musuk si abo nang jodi exactly nang musuk man yo por samung tang lang ke abo nini bangi snai easy hambai Okay, next question. Or after passing 12, which course can be a good career? Joton de Borma. Bini all question is. abole specific question sia abo joto no chung salai kha mane tama wasuna ni bata tama client ni bata joto career ne kaham sini society o joto borok no nango farmer bo nango nini doctor bo nango teacher bo nango bank ko samung khainai bo nango school teacher bo nango sini gari driver bo nango nini o welding khainai school ke sanai bote hi borok bo nango nini rajmistri borok bo nango joto borok lo nang society joto no career kaham kuno gota no career hamya hin sing homaya ta taba ang doctor ani career ke kaham je borok building sanai rasmistri ne samung khane boni ke career hamya haideba abo career kaham no jani interest ni por jani capacity por tini jodi ano sala je nang thangai rasmistri ne samung khai dingka ang khus khai me ta okay ani career ne alka boni career ne alka boni buka ha ani buka haisi next question. Okay, next question. Abo last question no. Abo specific sini Dr. Bishoranjani bagi nengka sini modon tirprani bisingte. Good evening to all the resource person. My inquiries to Dr. Bishosa. Okay, ta bad baki. An kisan mokal power problem taka bad baki nar pore lagi. Nakade. Human in teaching and learning. Can we measure human values? I want to know some conceptual nakadi taku bisa agno question nino question kisa porina sidi hani mokal power kisa isung itangka cikon lekha ni bagi pori we nung kisa bini answer no rasidi. Okay, ang buzimani halai je question ni mote teaching and learning process so human values barai. I want to know some conceptual clarity about human values in teaching and learning process. So, imo question any teachers ni ba yomono? Any teacher, when I say teacher, so the school teacher missing ya. Sumber teacher say jara university pernai ro. Like if you are a professor, you are also a teacher. So there is no difference school about university about college. Teacher money teacher. So ang zokhante university join kai pini, class ang perang pini. Ang tamanai. I mean as a teacher, Bizer values ang abide kanina. As a teacher ang zokhante ang class asu habai. Jotho je student je ani class asu ngai bok jotho equals. Bok kaisa student jodi para bisini eba durgam area ni phaitak rang puja kari phangthak khanai khalje phangthak tiku je phangthak soyo la aro students butongo je ganang thak jeko phaitak ani bagai jotho student mane student as a teacher ang tangki je power relation je tong mani je class ang tangki bona minimize khai manai as a teaching learning because
because in Indian class is a very typical class because Indian society kaisa caste system ini tomo Indian society kaisa different people from different background tomo. So when you sit in a class as a teacher, students from different social status tomo, it is you can nang kaisa buro economically ganang mana but nini socially nang lower mana nungze mani japle nungze mani jamani bajang ka tong mane je class nung jokhon te sing teacher ang aso ang no matter nung je caste system nung bung boro phaita no matter nung any economic values nung phaita no matter nung any state nung phaita any language background any cultural background, that does not matter to me. What matter to me is that in a process of teaching learning, class while there is a power relationship among the students in the classroom, I have to make sure that everybody are just student jara ana khanai tong nai ja anga interaction khai nai bok kubai each other ang bai are boni students by comfortable khai di mato can they feel comfortable with me talking to me interacting me. I'm just a teacher. A teacher does not mean that teacher mane nang jota kurung kogya. The students they ang puno prana bo teacher mane ek dino. So I'm just a kind of an I'm just a facilitator. Kaisa teacher mane kaisa facilitate khai mane si learning teaching learning process ang kaisa facilitate khai mane So that's it. So this is what I mean. I don't know the person who is asking the question. Is it he's asking what is human value, but or the value within learning and teaching process. So as a teacher, any question in the learning and teaching process, Baizer case in value avoid kaiman, ang si personality yang ani je thoughts reflection, ang je sengai burung ang share kaya probably so to zero tongai. Panel all are teachers, so bonibo different experience tawi mana like bobo probably they wish bobo share kai mana. Belaikana hambai sini tini joto panelist rokno hambai sini joto participant rokno sini student rokno sini sikla salai rokno tini ro career counseling go participant klaiman bagai dawa hambai belaikana sini panelist rokno 2 gonta hai jora romoi ora sing achuk laika salaika jeman tike sing saitok laika sini sikla rokno guide klai laidane phiaba jesek interest career no tuyu sini sikla rokni bisingo nugwana hne sing wansuk mane abosuk to interest sing nuglia sing obono khasongni janai oke kebangko sini Tiprasa rokno obahai mane rokno tei borok sijak mang nung khana busijak mang nung khana hne sing chongui nalai sinai angka phaidi paithakni bobo haitamo message sini sikla chalai rokno sini pori tongna student rokno career no tuyui borokni future no tuyui line tang nei tang thambai bobo hai message norok langnani mujung ang khoroksa ka sini panelist rokno ang ojora no ya farai ro da biplopni simi chengai sini taku biswaranjan ni jora seng one by one ke isa thangla sila the hambai sojol last to sound musungani ke hai hard work ni alternative kari sini study no sung smai kharai ke ma poranai number 1 kaisa angke sung tama musu exactly sir pass ma khainai okay te kabang related books tabok jemon nang MA history pore to lang history ni loge bo ne alka onek boi ne related subjects ni porewa nang just to make you okay abutir nang pore lang ke extra curriculum ni boi nang pore lang ke ni competitive exam do no belai ki help khainai newspaper every day porewa ni nang number 2 3 okay tabok jara fortunately Delhi hai jaga Bombay hai jaga Bangalore hai jaga
पुणे हाई जागा रगो हायद्राबाद हाई जागा रगो शहर तो परे नाय रग आरो जे प्रथम एजुकेशन फेयर होनो एजुकेशन फेयर होनो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज फायो इंडिया नि गोबां माखा यूनिवर्सिटी फायो ओके गोबां मा स्कोप एजुकेशन सेक्टर रो तमा डाइवर्सिटी दं तमा स्कोप दं बोनो सिवा नि बाङै आं जत्तो मुति हेचिनि स्टूडेंट जारा फातारो पुरनाय टाउन कोतरो जारा स्कुल फरायनाय बरकनो एजुकेशन फेयर रगो पार्टिसिपेट फायदि आं रिक्वेस्ट खालामो that's all Okay, next sini Dr. Rimen ni tadi sini thang lain Okay. Ang tayo kaya conclude kayo mo sa gano'n. Kasi, nang siya po rin kahan ka po rin enjoy kayo. Kasi jinis na masama kayo, muna nag-enjoy kayo. Haring ka nang ulo success kayo. Kung na kasi sa amin. Okay, sini taku Biswaranjan. Ang last question is there is no better thing than education. So education jothoni slai best investment. Jokhante nang education jodi tar mane investment khaini bagai both you as an individual, nini community, nini parents, nini villagers, the whole locality ni support makhainai, including your financial and in socially, economically, politically, not the nang je khai gam ki khaidi like education da yo investment khaidi. I mean, not only about money, both your own strength, your energy, your thought, your hard work. Jotho di ke education investment khaidi. Education investment khai alai, it will never be a waste. The result that you get will always be fruitful. Okay, I'm gonna say so. Okay, sini Sister Kamari. Isa unmute. Jato na mane kaha kok masalah ha. Hani bang ang kisa mane berirok no sawa ni musungkuta. Je jara berirok o screen mane interview no tak kan nai ba ulo kan nai je berirok ni bang financial independent engani belai ke samung nangge. Mane human de tabo sini অনেকটা যে সেলফ রেসপেক্ট বা সোসাইটি ও যে রেসপেক্ট মামানি tabok kabama nini education nini career by associated kamu unke career sanama ni nizani bangai niza azawa ni financial independence unke nang nizan musuk mani ke nang tong mau mungsa suk no musung tu tu ipan sara gya lasi wi pan khaira gya bote hai engai nanya unke self dependent unke career tong hang ke kaha ke pore ba hang ke mane life note be enjoy khai mau nang as a person bo nang in society no te contribute khai mau kha ang joto mane women no na girls rok no na ang encourage khai ta je nije ni career ni upor focus khai ta Okay, angka hambai joto no sini joto panelist rok no hambai arai gonta angka seng achuk lai mane salai mane asuk busy schedule ni bisingo sapung ni samung humung ni porewo o sarik sanja jarawo 2-2.5 gonta achugui tonglai mane omo kom kogya bismarok sabai kana sang hambai sini joto panelist rok no belai kana hambai paskang salogo sing sini sikla rok ni bagai sini pori tongnai jrai rok ni bagai mungsasa helpful kichu sing borok no reiman khan ke sing norok hai approach khlainai dai borok ni bagai mungsasa useful sing tu bulainani फोरोंलायनानै जों चाइटकलायनाय खा ख्लायो दिनैनि अ पान्डानि बिसिंथि ख्लायो जों गोबां बरकनो तामफ्राय अर इनभल्व खालायमान याफानो खरकसा खरक नै जारासिनि प्रग्रामनो पुइला पाइथाक
नायखा ताय काहामखे नायखा खना काहामखे कायसा कुसु ककथाइले मानैले स्रोंजाकनाय मानखना होननाय आं खाख्लायो हंखे सिनि पान्दानो पुलापाय थाक नायनाय सिनि जत बिवर्सकनो हामबाय सिनि सिक्ला जारा रेजिस्टार्ड खालायो और स्टुडिय'नि बिसिंतै खालायो তিনি career counseling pandawo participate khlaibai mani bagai paideke jotono hor kaham sawi sini tinini live session no UTF ni bisingti je songsajak mani career counseling pandano jeng orono muthaklainai jotono hambai jotono Kulungka. Hambai.